January 29 pinai hai Economic Survey 2025-26 tong hai Nirma Satharaman Finance Minister rina Parliament khawai presented sulo konte milung khawai interesting su mi pot azu ai nai te mi tong Economic Survey so mi to boi cho de began ko hai tai ko mi tong tingkom 2025 hu do tai kai ko mai tuang ta review su den de GDP azu guang bo ramigi tai tabui area korina sian gongai bo ramigi tai tabui area ko improve su kangnai bo tabui area ko roina sian gongai makcho tabui area ko sian tai gai kan bo expenditure azu gai bo audit ko mai tong makhan akhare tikitu audit chang thram ge mai to pura survey de kuma economic survey hai 2025-26 tuang hai lokai the to begin ko hai April 1 2025 Corona December 31 pinai phao tonge tikitu me hai exact tong details tunamage me hai estimate de samitho kling doi tai financial year sami hai April 1 Corona 31st March kholwai kangena ji kome doi tai bu kathom doi ga de God pujeng Corona me January February March twang tho kome estimate tuna lau puni export committee rina me phao hai nu kani di the de pujeng Corona kanyo hai ya lau tong the chap chana tan pa mangsi ni estimate approximate chuna law miti hai ku the tuna la kani di the aneu tingkum khat phu kang hai December 31 pinai rena loi the day one pakane tuitai January mai tai tingkum akhat di the ka pe khat di the tuna phu we January that one korina 31st December fao kau tikitu financial year to kom phu mage financial year to April 1 korina March 31 phao hai phu we Financial year hai April 1 korina akom na phu hau tong cho ta bigain ko hai normal suna exact thura mage de tu nei tingkom pom India ko normal suna January korina April dugai phau hai budget session nai na ji asai kom ni April 2 ko loi pe na hai the committee dai he kom mejeng korina April 1 ta kong su khau dong the budget session hai loi mok phau tho tingkom khau no mangena kalam to budget hai sai kom tingkom me kum kai pani the dam the te mai tai estimate su loi tang bi tang hai ta kai kangena hai kom tina the economic survey hai tingkom pom hai budget parliament ko presented su ma ko hai nijeng kanai thom kai ko hai lokai donge mai tong economic survey hai parliament ko India ko hai Parliament tong session hai kathop nai tingkom pom hai number 1 ko budget session number 2 korina autumn session number 3 korina winter session ataw bama mi hai budget session de budget ni lokai kan te sunday punai tai mai lokai bugen ko parliament ko kaphiat na kagena mi gwai ya kaphiat na April 1 pinai hai approve su pani na approve su pani sa mi tho pass su pani mi hai no the chomna lokai tong de house ko ni ataw tho kasyam lo mi budget to asai daw na lokai tong di he economic survey ni 29 January pinai ta lokai tong na di he parliament ko hai ti chi tuna lokai the mi ti approve su na me thu kagan gidaw la pande discussion su pani debate su pani committee gu ti hoda pani ka goina voting su pani me tang rina approve su kang de ataw tho lokai dem na di he sai daw economic survey therai na India tong GDP hai 272 lakh crore hai gangi dai nominal GDP 2025 financial year ko hai kuma kadrina dollar tuna zaw began ko hai 3.6 trillion de ko ngai tuna sai financial year 2026 ko hai kuma financial year 2026 sai tui tai 2025 April 1 pinai tu rena 2026 March 31 pinai phau ta sa tong mi ko hai approximately India tong GDP hai 3.6 trillion dollar de economic survey thera na financial year ko hai economic growth so mi hai 7.4% hai growth su puni hai tuna sai exact to ramage kalam to mi hai estimation de kuma sa to sano de kuma zaw pagan ko hai mi tong survey thra na zaw pagan ko hai India hai economic growth ko hai patna tan ma me tuna sai kandi kon padai ko hai India hai fastest economic growing economy khat he tuna sai economic growing ko hai growth so me hai katom liam mai India tai dai kandi kon padai ko hai hakuma India ko hai economy ko hai fourth taba me new thai ne merina number 1 ko 2 US te number 2 Korea China number 3 Korea Germany number 4 Korea India hai taba me India hai third ta khang tamai tong em de katop na hakuma asai daw luan tong economic survey ko jaw pagan ko ni India hai
economic growth ko ai pai na tan bam di he kalwan mi ai pai na kalwan bam mai fastest growing economy ni bam mai India hai GDP ni 7.4% nai grow su we thekom tong GDP te kang swang kuma study su began mi to economic survey tharana study su began ko ai tabui area khorena GDP ta tigai diang no bo tabui area khorena sian hai tigwang gailiang bo ta India khau mi tong survey tharana zau began ko hai domestic consumption khorena tigwang gailiang ngai tai sendoi hai GDP tigai mi hai domestic consumption samai tabui chot began ko hai India hai what riu began khau any what mai na tamake hai ko ma tuzang kang bam no we pheban riu mi bam no we traveling so mi bam no we gari riu mi bam no we anything kandik India rong ko nang ram riu mi dai hai de the kada su na nang sin su kang riu mi da sin su kang riu khang sam me ka ba ki tu nang pot akhat riu pe gang ko wai factory ko sin su na me puat tu na ram kha zon pa ta kang sin su mai tra bang mai final good su na nang sin su mi da example ko nang pot akhat riu the nang kai tu the hai ta sapi dong domestic consumption sami to example ko nang hai moida ru de moida riu ngat na factory ko zo lau da ngat na tian ka siam pa na hai za dang mai nang direct ru na nang piban piu direct riu na nang gari thau direct riu na nang hai tuzang hai tare sabam mi kyu tikitu nang hai gari riu ngana lengwa kang riu mi ta hai tho tho ka zaw mage domestic consumption ko mi ko ri tai sen gong gai liang mai hai domestic consumption ko kuma akadari na ta boi toin ko sen gong gai liang cho ta pigen ko service sector ko service sector to we tu tai aneu thai the number 1 ko hai banking su bigen ko sian gwang mini insurance bam no way stock market bam no way financial institution bam no way connect na banking ko na sian tan mai loan ko bam no way asa thori na bam no way kuma service sector sa bigen ko akadari na real estate sa mai tu anyo thai sa mi tu property hai riung ana property ti hai nang hai sian ti na bam mai example ko rent kai ki sam lo na nang mekai ram ta tibam me korina sian gwang mai hainara mage nang hai ram hai zuan na or ram hai mekai ram kang tirau na tingkum ko sian ti na bam mai hai de phau ka zaw the nang kai lam hai tingkum pungu khang nu rau tho ai tingkum po mai sian hai zu ti ban the chi hai de ken na ka zaw the real estate to we dai kai da me nang hai la nga na ka ga yan sa kang sian ti ba mani the nang mai kai ka da restaurant su na su kan the tuna suna sian gwang mai tung sian hai gwai ta real estate tu na sa the hai na ram make ram riu mai kai riu mai ren riu mai restaurant riu mai property aju riu mai kachu na sian tan gwang mai hai gwai ta phau ka zaw ngam the ram dak aju riu mai lao riu mai hai gwai ka zaw ngam the real estate tu pe gain khau service sector sa pe gain ko akadrina lengwa langdak mi koruna sian gwang mai service sector sa pe gain ko akadrina transportation Some make two example ko plane thopa to ko sian aju hai gangbo sian aju tatbo khau de kente ko ma railways taxi ko ma delivery su mi tung service ko ma logistics su mai tung service hai guai ko hai sian gwang mai hai ko ni service sector ko jaw the service sector sa began ko akhal durina to bu jor began ko communication sa began ko hai pai na ko jaw the ko hai internet service provide su mai example ko anyo zero service zero tung recharge shu mai phone recharge shu mai any recharge shu mi gwai ta sano de koma zero namitai mobile recharge shu mai mobile ta na lam ke ka gwai na ta sano we akaduri na ta buichor pe gen ko wai tv broadcasting shu begin ko radio service tv begin ko wai namite news tung channel hai ko mai ken ka jaw the entertainment show so be entertainment sam the film ko mai music ko mai album ko mai hai gwai kurina sian gwang medican ka jaw the film industry ko mai ni kuma akadru na professional services sa began ko hai lawyers aju rina sian tangang mai professional service to wait to anyu thai the engineers ko mai ramitai accountants non rina sian tangang mai ko mai engineers rina Kamitai information technology tung specialist hai ma architect studying joni architects engwai hai to boy bang ko za bo ta begin ko professional services kanyu korina sian tan gwang mai tuang saming to any professional line ta ba mi kwai tu
ให้แต่เรสบ่ไม่เกี่ยวไม่นวนรินะเสียนตัวงวงไม่ต่อกุมาอาคาดรินะdoctorแค่น่ะ professional service บางก็น้อยไม่กว่าให้ professional service เด้คราวเป็นไกก็ไม่กว่าแต่ service sector บางก็น้อย India GDP growth สู้ไปกันก็ไว้ India GDP ก็ให้ contribute สู้ไงเลี้ยงไม่สักแค่ตามไม่ตัวช่วยไปกันก็ service sector เลยตัวน่ะใช่ปัจจัยไม่เข้า India GDP ที่ไงเลี้ยงแล้วไม่ตัวช่วยไปกันก็ให้ manufacturing กระทบไม่เท่าอันเนี้ยอุตสาหกรรมนี้ 9.13% เท่าไหร่ที่ไงรู้ไว้ตัวน่ะใช่อินเดียหาตรง GDP ใหญ่ไม่ตรง area ก็เลยนะ manufacturing ตัวแต่อันนี้ไทย industry ก็เลยนะ factory ก็เลยนะรำปวดกระเสียมไปไม่กว่าไทย manufacturing ตัวน่ะก็เว้ยไม่ให้ secondary sector ตายไม่ตรง factory ก็เลยนะกระเสียมไปไม่ตัวบุกกระเสียมบ่ตัวไปกันก็เว้ย electronics ปั๊มหน่วย electronics ตัวไทยอันนี้ไทย smartphone ก็ไม่ laptop ก็ไม่ TV ก็ไม่แล้วไม่ใจบายๆไม่อันนี้ไทย pen เนี่ยนะให้ถ่ายแล้วไม่ได้ lighter เนี่ยนะให้เราเผา electronics ก็จะเอางั้นเด้ให้ก็ electronics ตัวถ่ายเด้แบตเตอรี่ก็จะเอานะแล้วไม่ได้ anything ไม่ปวดอาการกุณาชินสูนไหม example ก็ laptop ก็ไม่จะ TV ก็ไม่จะอาการนะ grinder เนี่ยนะนี่ให้ก็ไม่จะ stand fan ก็ไม่ electronics สามารถก็บอกอยู่ทุกปวดอาการได้ any ปวดให้ electricity เลยแบตเตอรี่ชินสูนะสู้ไม่ต้องปวดไว้แต่ electronics ตัวนั้นก็เว้ย example สับไปกันก็ไว้ยันตะกันสำหรับปนี้ grinder ให้แบตเตอรี่เลย electricity ชินสูมั่งไม่ต้อง grinder อาการไหนก็ตรงนี้เด้ไม่ grinder แต่อันนี้ปิดตัวอันนี้ร้านปิดนะชินสูไม่ต้อง grinder อาการไหนก็ตรงนี้นะให้ตัว electronics นะมั้งเก้กลำตัวเข้าไว้แบตเตอรี่ชินสูมั้งเก้เข้าไว้ electricity ชินสูมั้งเก้ที่คิดถูก grinder อาการไหนได้ก็ตรงนี้แบตเตอรี่ชินสูไม่ต้อง grinder อาการไหนตรงนี้กระนั้นปิดเตียกแล้วแต่กระนั้นก็นิ่งเซ่ให้ตัวนี้ให้ตัว electronics เด้ให้คัดด้วยนั่นแล้วก็ตรงนี้แบตเตอรี่นับมั่งไหม electricity เขาแจกพวกเราไปกันก็ไว้บีเตียกเราไปกันก็กระนั้นก็นิ่งไม่ตัวนี้ให้ดิเกียน electronics เด้แบตเตอรี่เลย electricity ชินสูไม่ปวดกวยแต่ตัวไปก็บ่ electronics ตัวนั้นก็ไว้ก็มาคัดด้วยนั่นตัวช่วยไปกันก็ไว้ textile manufacturing บางก็อาชาบัมตรงนี้เด้ manufacturing บางก็ electronics เด้ก็มา textile ตัวได้เพย์บอนใช่ไหมกวยเด้อันนี้ว่า dress ปูบะเม่คงกปูบะเม่แบบไม่ได้อันนี้ว่าโพลีของเราก็กวยนะไพ่งานไพ่ปวงงานก็ไพ่บ้านใช่ไหมกวยแต่ textiles ตัวน่ะทราบปะนี่ manufacturing ตรง economic term ก็ใช่ตัวได้ก็ manufacturing สับไปกันก็ไม่บางก็ automobiles นี่นะเดี๋ยวไม่ใหญ่ industry ก็นะ factory ก็นะก็เสียงปะตรงเท่ automobiles ตัวได้แต่บ่อยจอดไปกันก็gari ใช่ไหมตรงกวยแต่ automobiles ตัวน่ะก็เว้ยauto สมัยนั้นการนะ mobile สมัยนั้นการนะตัดไม่ได้ two wheelers สมัยนั้นก็จะเอาแต่ four wheelers three wheelers gari สมัยนั้น category ก็สมัยนั้นไม่กวยแต่ตัวไปก็บอกแต่ไปกันก็ไว้ automobiles ตัวนั้นก็ไว้ที่ก็ตัวเขาไว้ plan แต่สั่งตัว automobiles สาบสานนี่ตัวไม่ช้าๆหน่อยดิ exact ตัวนั้นมาแค่ไม่ใช่ aerospace ตัวนั้นสาบนี่นี่อีกตัวก็มาใกล้หักไม่ก็มันสาบมันเดี๋ยวนี้คัดด้วยนั่นแต่บ่อยจอ manufacturing บางบางไม่เก่งก็ไว้ pharmaceuticals ตัวได้ปูดุยแรงสมัยก็เสียงปั๊บไม่กวยได้ pharmaceuticals ใช่ไม่ใช่ manufacture ใช่ปะตรงที่สมัยตัวก็เสียงปะตรงที่แต่บ่อยก็เลยจอ industry ก็เลยนะ factory ก็เลยนะปูดุยแรง vaccine ใช่ไหมแต่บ่อยปูสมัยตรงมาขันก็เสียงปั๊บไม่กวยแต่บ่อยก็บอก pharmaceuticals tablet แต่ก็จะเอาแต่ injection ปูกะไม่ตวง vaccine ตวงเราไม่ได้ปูดุยจังไม่ syrups ให้กวยให้งานให้ก็จะเอางำเทปุ่มง่ายยังเสียงปั๊บไม่ตรงปวดกวยแต่ pharmaceuticals ปูดุยแรงกวยแต่นี่ไอ้เจ้ GDP ดีกว่าไงหรือว่าไม่ตวง manufacturing ตวง area เขาเลยกันเทตัวนั้นใช่ไอ้ตัวสักอย่างไม่กวยแต่ manufacturing บางกวยก็มาคัดด้วยนะแต่ผู้ช่วยไปกันก็ให้ primary sector แต่ผู้ช่วย agriculture ให้ livestock กรีน่า 6.1% กว่าไงตัวนั้นใช่ fisheries กรีน่า 7.2% กว่าไงตัวนั้นใช่ livestock จำตัว livestock จำตัวบ่อยจอดไปกันก็ให้กวยรวยไหม broiler รวยไหมรวยไหมแล้วมันจะกวยรวยนะกวยน่าดูสมปันนะสุไหมให้ก็ไม่กวยแต่ตัวบ่อยก็บ่ได้ไปกันก็ไว้ livestock ตัวนั้นก็ไว้อาการด้วยนะ fisheries จำตัวข้าสมัยกวยเด้ข้าตัวมาคันสมัยกวยแต่ fisheries ตัวนั้นก็ไว้ให้กวย agriculture บางก็ไหนให้ก็มาอาการด้วยนะ horticulture คือนี่ไปนะเสียงกวางเด็ดตัวนั้นใช่ GDP ไปนะ contribute สู่เด็ดใช่
horticulture ด้วยตุยแต่ติ้งไทยกูไม่ติ้งไทยรากูไม่ก็หน่อยปนบำหน่วยมันปวงบำหน่วยเราไม่ได้ทิ้งบังก็เลยบำหน่วย anything ทิ้งบังก็เลยนะ extract สุภาพไม่กว่าจะตัวกอบโอ้ horticulture ตัวน่ะก็เว้ทิ้งไทยบำหน่วย apple ไทยบำหน่วย nobab บำหน่วย mango ไทยบำหน่วยบ่าไทยบำหน่วย vegetarian บำหน่วยเราไม่ได้มันปวงมาคันกระจัดบำหน่วยนี่ก็มาทิ้งบังบำหน่วยไม่กว่าให้agriculture bank ko laute kuma ataw sa ka mai to revenue tung lam total revenue tung lam ni tikitu ataw re na total expenditure za ko asai daw lon economic survey thaidai na total expenditure hai tai ka mi 50.65 lakhs crore he tu na sai angak tung ni te kuma capital expenditure ko tai ka mi 11.21 lakhs crore ta ka di dai capital expenditure sa mai tabui so to mai da ai sarau puni de kuma tabui area ko India me hai sian tai kan zo tabui area ko India me sian tai gai den kan zo to mai da ata hai sakai jaw ko kuma first ko sarau na mai thu India hai asai kum tingkum economic survey thera 2025-26 thera na tai gai riang ga mai tung area hai subsidies ko tai gai riang ka ne tu na sai aju cho da began ko 4.1 trillion tai ka ne tu na sai subsidies ko sian tai gai riang ka ne tu na sai to bu bui tun cho da began ko tu jang mai food scan ko na thau doi fuel thai ko na petroleum tung subsidies sam to bui cho da began ko hai anyu hai pwa riu began ko hai government ri na paisa kan sa kare da raw mi da ni ai hai phai kha choi tuang napsam riu began ko hai rupa choi to subsidy su na government ri na jaw law tong ni hai de subsidy sam ko anyu jaw tiu har riu began ko hai kaman hong da hong na phang ni jin kha jam har tai phai pungu na kang phang to anyu hai hai de boi jo phai pungu to thau ri da phong ka tha ka ri government ri na phong ka thina ko ma thau doi petroleum doi pa jin kha jam da la pa phai snai ni kang anyu phang to diesel LPG gas anyu tha ri nge gas ai kong mi ti hai hwang na phang to e kong to sian ka ho to si hai sian hai di kong mi te thau ri na tang khai hian na tho government ri na phong kan tina mi tung sia anyu thai resan nap te ni kiji ka thom kang hai rupa kiji khai ko rupa ka thong na phang to ka ling cha du kiji khai ko zu zo anyu market ko phang mi hai rupa lingu la mi tai rupa rik dai rupa tamru raw riang mi su na anyu phangin ani sang sa da ti do nap sa bang ko anyu resan card nai be gan ko hai anyu rupa ka thom na kang kiji khai ko ra mi tai kan sa ro na free su na phang mi bam azu nai din na rupa khan na kang sin phang mi bam azu nai na si hai de nap sam to bu pum hwan gang bam kiji choi du gai hwan gang bam rupa to choi du gai na rupa tamlo du gai ni ti raw rupa rik dai du gai na ti raw ka leng sa ta mai man de tho normal su na lai ti tai rupa pai nai pai thom din na si hai de thau ri na phung lau to government ri na phung lau tong si mai tong man toi hai de subsidy di bam ki akaduri na education ko anyu thai ta wai ST ri na ana mi tai OBC ri na SC ri na anyu hai school ko began ko hai or higher secondary ko bam no we ram tai university ko bam no we colleges ko bam no we anyu school ko gwang began ko hai college ko gwang began ko hai anyu scholarship phang ding jo ni anyu hot ka mai tong emission su ko mai tong sian kang suang sina scholarship phang marina guide na hai de double triple guide na ji hai de meta de boy jo subsidy to na ka ina ji akaduri na healthcare ko no thai health card nai tu tai free kung sian free kung zau lao rami tai tang kai zau lao treatment ko medicine ko pudui reng ko hai tini subsidy na akaduri na ta boy jo de began ko hai housing scheme na ring jo ni kai aju hai ga gai mi ka cham lo na suba mi tai hai de ken subsidy to na sai na ka goi na explain suba ma sin ni housing scheme tong hai te subsidy ko hai sian ta gai riang ga ne to na sai ka dai su na food the petroleum the ko ma fuel sam to thau doi ni akaduri na ta pui ton ko sian ta gai riang cho to na za pa gen ko hai infrastructure ko tai ken to na sai infrastructure ko by 12.2 lakh crore hai tai kane na sai expenditure ni sai kum tuang sai kum sa began ko hai April that 1 2025 corona 2026 March 31 pau me da sa tong exact thra ma ge de mi hai estimation de cheng doi ku siam ko cheng gari cheng siam ko railway cheng ku siam ko
railway xiam thao khang station xiam thao khang ram the highways gari cheng xiam thao khou hey guai tai ka mi hoi tabui aju ta kan chot began ko 12.2 lakhs crore hai sian tai kan dai sai kum ting kum financial year 2026 ko hai kuma akhadari na important suliangmei defense ko hai sai kum tat ka mi hoi gidau to tai ka pi jari the 6.81 lakhs crore hai 2025 to 26 ko hai tai kan tu na sai thai kum da kang song 10% do gai increase hu he tu na tami ta nai the India ko defense ko pai na importance su me akhare kum tami to defense ko ni pai na 6.81 lakhs crore do gai hai tai kan tu na sai mi hai exact thona mage estimation na de approximation na de ngo en ta thungu the zaro mi kang tai athwa na budget tung ram hai upload su da pani budget dai pai na interesting su we mi tung video hai athwa na upload su pani mi ngo en ta thungu the